Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса вардурои азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имзон авормада чӣ рӯй кардаган ва чира чақчақ мекунем. Дар имзон авор як мошини Audi A4 рӯй кардаган беҳад я мошини хубай Mercedes Sprinter астай замини арзон рӯй кардагӣ несан хеягон замини арзонак боша мо дарои кинем ма рекламаш мекунам. Хонаҳои заминӣ сар мешава ай шаҳри Бохтар пеши бозори Ҳоҷи Шариф. Хонаи заминӣ астай дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон. Квартираҳои арзонак астай дар шаҳри Душанбе пеши Пост. Квартира аз он астай дар ноҳияи Рӯдакӣ ва ноҳияи Данғара. Хизиқи видео ҳамия ки дукомната квартирара метавонед аз 130,000 сомон бихарен ва ай шаҳри Душанбе хонаҳои арзон бисёр рӯй кардагане ки ва дигар чизои арзон ам рӯй кардаган видеои имрӯзро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. Агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен дар номерои WhatsApp ма бинависен ва барои харидоро я рекламаи зурш мекунам. Лайкора биҷихен касе дар канали мо меҳмон бошен подписатсия кунен. Рафтем ака. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریوز کی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن نقش با مصلحت بردرو ایروی کیلو زاویسید میکنه شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه کمپانی که بختیار و بهرام با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. بچه اچکیدار نوارا سر میکنه که با قزیق شهری نریسه گوش که دوستانی عزیز این خانه فسانه دیشن قرار در شهر باختر پشتی بازاری حاجی شریف محله بشکپا سه سوتیق زمین ده سه در خانه فسان کردگی ремонтش پد ابوی تیاره فقط بردروی عزیز سومامیتی ابوی همه چسبانی مدروی زندگی میکنی همش تیاره او سویچ میگه هست اوجاتوش 100% آشخانه بانیا حاجتخانه کوخنی داره گردی خانه محکمه خیلی که دسن دروازه چسباندگی نقش بردروی عزیزم ارزان گفته است اینه که نرخش 350,000 سومون کسی خریدار باشه این ارزان میشوه پولی ورسی قطعی حساب کتابش کردن 2,65,000 روبل میشیده. مرحمت کسی در خانه در کاری در شهر باختر پشتی بازاری حاجی شریف زنگ زده مصلحت کنین نرخی زور اینه که باور که سونی عزیزم یک کوارتیر ارزان دیگه ما دارویی کردگیم با دقت گوش کنین. این کوارتیر دستین قرار در شهر دشنبه ناحیه رودکی شهرک میرزا تورسونزاده ارنتیر رادیو استانسیا پیش بالینسای تبرکلوزنی. یک خانه کوارتیر در 5 متر قرار داره 66 کوادرات میتر خانه ریمونت کردگی خیلی که میبینین او سویچ میگه هسته حجتوش خودشون میکنن میتر مقصد کسی همین کوارتیر را بخره حجتوش هم برادر خودش میکنه میتر انا نقش بردروی عزیزم 230,000 سومون میگه کمتر ارزان میشوه اگر ماشینی 2011 بالا باشه میشوه که مثال ماشینی 2011 بالای بتنه بالای سمت نمی کوارتیر را بخرین یا با کوارتیر در شهر دوشنبه یا شهر باختر هم علیش میکرده دوستان عزیز مرحمت نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر میگیرین 230,000 سومون پول روسی قطعی 1,355,000 روبل میشیده. سلام علیکم برادرها امروز 19 چیسلا 09 این برادرها خرج رفتیم گرانیت گذاشتیم اومدیم این هم آدمایی که پچت فرشی دوستان 60 70 دونه این هم خیلی گالچکا موندگی نه 100% ان شاء الله با امر خدا این برادرها دیگرش نه 19 چیسلا این میگراسیون کا این پچتای مثال فرشی زدگی اومدگی یگون پرابلم نیستن با امر خدا 100% میزگریم برادرم می این میگراسیون کاش قطعی همش قطعی یگون پرابلم نیست با هم خدا ان شاء الله زنگ بزنین همین کانفورت قطعی ان شاء الله با هم خدا براشون میبریم میریم ان شاء الله با هم خدا. دوستانی عزیزم یک چیز خاطررسان بکنم که اگر کسی که خانه، ماشین، کوارتیر چیزی که برای رکلام داشته باشین میتونه که در نمره واتساپ ما روی کنین ما برای خریدارا یا رکلامای زورش میکنم. اگر وقتون خوش باشه یا دونه لایک بپلا برای مهنت‌های ما بجخین کسی در کانال ما مهمونین فوراتون که زمین خانه کوارتیرای ارزان همین کانال ما بقاب کنین کانال دا بردروی عزیز پادپیساتسیا کنین زنگولچه را در بالاگیش مونین رحمت برای دستگیریتون.
дӯстони азиз сеюм эълон да мегзарем бародара гӯш кунед. Салом алейкум ака. Ака инам я как дар ноҳияи Нуробода дамина дарам. Как хуб мисол чанд та гирундагия, чанд та вайкадагия. Хелон дар Россия ака мисол кадами агар харидор бошад, нами номеро хидмат ака, ина номеро Россия мана ё Тоҷикистон ҳар рӯз дар инҷа кор мекунам. Хая ана зангават кина бо мисол вай мекунем. Майли хуб ака дар амони худо нигоҳ. Чизи дигара пурсим ака, как бугу чуҷа парвара хели чуҷагиш калмушка агем ака инами я как қапидагишам чуҷа ба чуҷак майда будам калмушка. дӯстони азиз мегзарем ба чорум эълони имрӯза як мошини арзони дига мо дароӣ кардагиам бо диққат гӯш кунед. срочно мошини фурӯшӣ Audi A4 соли баромадаш 2007 сол аст. сӯзишвориш бензин, коробка автомат, климат контрол будай. мошин қарор дорад дар Россия шаҳри Саратов да будай. бардои азизам нархша 550,000 рубл мега. сомонӣ хати 90,000 сомонӣ мешава. квартира дар шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе боша алиш мекнуфтагай. агар дар Тоҷикистон ягон мошини созам боша алиш мекадай. хулоса 550,000 рубл 93,000 сомон. шаҳри Саратовда номрои телефонаш ҳастай. бардои азиз занг зада Audi A4 бихарен ё алиш кунед. бисёре вақт мегӯянд ки аз шаҳри Душанбе хонаи заминӣ арзон шава. бардои азиз ина як хонаи арзони дига мо дароӣ кардагиам гӯш кунед. бо диққат неки гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон пеши заправкаи Фирӯз. 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. хона ремонт дора мега овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкам ошхона баня ҳоҷатхона дора. нархиш 170,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. 170,000 сомон. пули урусӣ қати 999,000 рубл мешидай. номрои телефонаш имо WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз шаҳри Душанбе бихарен. поёни бозори Корвон да будай. бардои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам Mercedes Sprinter ам аст. ина маҳрамат гӯш кунед мошини арзона. мошини фурӯшӣ Mercedes Sprinter соли баромадаш 1999. моторш 5 тага турбо. сӯзишвориш дизел, коробка механик. адрес бардори шаҳри Душанбе. нархша 50,000 сомон мега. 50,000 сомони дӯстони азиз. харидори аниқ боша бо арзон мешава. пули урусӣ қати 295,000 рубл мешидай. марҳамат бардорои азиз, касе дар Sprinter ана Mercedes Sprinter дар кор боша дар шаҳри Душанбе 50,000 сомон. номрои телефонаш имо WhatsApp кор мекуна. занг зада маълумоти бештара бигирен. шеринари хоб навара ки мегзарем ба як квартира ба як ду квартираи арзони дига. дӯстони азизам, ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара. духонага квартира дар дим этаж қарор дорад 68 квадратни метрай. домои пешина хона без ремонт гуфтагиай. мумкин хай бардорои азиз ремонтша чӣ хеле ки дар сурат мебинен ремонташ миёна боша. духонага дим этаж ноҳияи Данғара нархиш 130,000 сомон. пули урусӣ қати 767,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг занед. подписчикои Саудотиҷи диюм квартираи арзона қабул кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 35 квадратни метрай ноҳияи Фирдавсӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар пеши пости Корвонай Айпост 100 метр дуртар тарафи дасти рост 4 дом. маршруткаи 1 2 5 41 42 52 55 56 88 то ҳамуҷара мерафтай. нархиш 145,000 сомон мега. пули урусӣ қати 854,000 рубл мешидай.
марҳамат касе дар квартира дар кораи шаҳри Душанбе қариби пост занг зада маълумоти бештара бигирен. харидорои аниқ не ки занг бизанед бардори азиз, беҳуда занг назанед. خانم خیلی بود دوستانی عزیز نواری امروزا از کجایی که خانه از کجایی که ماشین از کجایی که کوارتیر روی کردن حرکت کردن برای شما را نرخ نوارشا گفتم فکر میکنم که خیلی نرخوی زور بود اگر معقول شده باشه یا دونه لایک بپلا بجقین کسی در کانال ما توضیح را подписаться کردگی نیستیم подписаться کنین زنگولچه را میبره زنگولچه را در بلاگیش مونیم بردروی عزیز و بتونین همین ویدیو را پدیلیت کنین ایما واتساپ چی سایتی داریم پدیلیت کنین برادرو دا یک یگونتش خانه های ارزان همین کانال میخره برادر عزیز اگر یگون کس خانه ماشین کوارتیر چیزی که برای فروختن داریم برادر عزیز نمره ما در یکم کامنتاریا و اول ویدیو دا نمره ما موندگیم میتونین که در واتساپش بنویسین برادر عزیز مقصد چیزی که رکلام داشته باشین در نمره واتساپ بنویسین ما برای خریدارا ان شاء الله که رکلامای زورش میکنم و کسی که تا آخر ویدیو را قطعا چق کرده تماشا کردین در کامنتار رقمی 512 را بنویسین من میفهم که شما تا آخر ویدیو را تماشا کردین و اگر پابیسون هم بکنیم تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه در کجای باشین همیشه سر بلند و خانه آباد باشین خدا احتیاط کنین خیلی